cyane cyane iyo yambaye gutya ugerageza kuyitamikaho gato. Nujya iburyo ntabwo uryama gutya, ahubwo ugerageza icyo twita kuvunira ibumoso. Muraho neza, muraho. Iminsi myinshi. Nizere ko rero abo dukomeje gutaramana mukomeje kubona uko bigenda biryoha. Kuri uyu munsi tugiye gusubukura inyigisho y'ikiringo by'abakobwa. Babyina bikunda. Umubyimba hano hose akora inseko, ukeye mu maso, ukeye mu isura, ukeye umubiri wose. Tutarinze kuvuga mu maso cyangwa mu isura, no, umubiri wose. Rero twagiye duheruka kwiga intambwe itangira. Ubu ngo tugiye kwiga cyo bita icumu ndetse nuko icumu ryo hasi, kuko igira amacumu abiri, ryo hasi n'iryo hejuru. Rero ntabatindiye tugiye kwibukiranya gato uko bikorwa, uko dutangira, uko mubyibuka dutangira dukora iyi ntambwe ya mbere. Nabyoroheje kugira ngo buri wese abashe kwibuka. Hanyuma uko turihagarika, urahagarika usubiremo uko ibyinwa noneho ukamana amaboko gutyo n'amaguru gatuza, ugahita ukora 1 2 3. Dusubiremo 1 2 and 3. 1 2 and 3. 1 2 3. Akaguru imbere ugasubiza inyuma, imbere usubiza inyuma, uringanize uzamure. 1 2 and 3. 1 2 and 3. 1 2 3. Twagiye 1 2 3. Akaboko kakajya imbere 2 3. Amaboko mise nibuka ko ntarabiyereka, hari uwo mise ncanga, tujyane gahoro nta kibazo. Amaboko rero nayagiyemo 1 2 3. Urayagumisha hano, ariko kujya wazamura nko kundi mu ntambwe za mbere twize icumu ryo hasi. Noneho hano ho usa nk'uhoroshya ukazamukamo. Biragoye uroroshya kuko amaguru ari kuzamuka n'amaguru n'amaboko yawe birazamukana. Noneho hangaho uko ugomba kuhita hakoresha uba woroheje, urakora muraza kumbwira ngo mwamize rakrete, nyabuna gerageza uyiruke umugongo ukore kagiye 1 2 3 1 2 3. Subiremo tubyoroheje. Turi kujya tumemorize gusa. Gatatu kagenda 1
rimwe kabiri gatatu, 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 rimwe kabiri gatatu. Noneho turakomeza amaguru ntabwo duhagarika. Rimwe kabiri gatatu kane gatanu, rimwe gatatu kane gatanu, rimwe gatatu kane gatanu. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Iyo turangije icumu n'iki kirenge dukurikizaho, ariko impamvu ntibahaye mu mpande no kugira ngo gifate, gikorerwa wikebuka utajyaho kujyana y'urubavu. Ukaryamamo ukoroshya ingingo zawe zose ku buryo zigenda. Hey, tishyira mu ndirimbo twumve. Mwabibonye ko birasaba umugongo kuwukoresha ingingo zose, ijosi, ahantu hose unepe wirekure, intoki zoroshye. Niba ugenda ugende, niba ugenda ugende. Hey, murakoze cyane ko baranangiye umunsi. Hari abaza bakambwira ngo kuki usezera vuba. Niko bigenda batarakurambirwa. Ariko ndabizi ko mutandamirwa, ahubwo munkumbuye cyane kugira dukomerezeho. Rero ndabashimira mwebwe mukomeje kudutera imbaraga, ingabo mu bitugu. Murakoze cyane, umuco wacu ku isonga usakare, wamamare, tusangize n'abandi n'abakiri bato ndetse n'abatarabashije kumenya bari mu mahanga nk'aha ngaha mu bihugu turimo bya Amerika. Ndabizi neza ko kuri uyu mugabane hariho benshi batarabimenya cyangwa se bacikangwe babyifuza. Nyabona iyi YouTube channel muyibasangize kugira ngo barusheho kumenya ibyacu ndetse n'abandi bari ku yindi migabane yose ku isi bakunda umuco nyarwanda. Murararikiwe. Murakoze cyane rero, naho utaha.